Vujčić i 2:0. Vujčić je gotovo 18 metri. Cereći na udar. I Taleskino istina doneće da je veliko podmijeta. Treći su pod zemlje, više udaret na Vujčićeve da pobjedili istojednost. Uvalo u polu je zapati Inulaj, da vidimo na čije mjesto. Neće prvi sitak uspio da stigne na točka. Mogućna točka do Besak Ibrahimi i 3:0. 3:0 za Škendija. Medžedović ne dozvoli ova točka da vide za Budana. Nisko pozornja da sprovede do kapitena koja naša kapitenska talenta Besak Ibrahimi. Jedno što je doživio. Zemljaj. Nema se toga da proigra se kako Todorovski. Todorovski doživio i 4:0. 85. minuta.